Ka Office of the Deputy Commissioner West Khasi Hills District Nongstoin ka penbena nak menta ka tentative program for written examination for posts under District Selection Committee West Khasi Hills District. Te hang ni ngin sepej ya ka exam jong ki post beper. Te en penlong ya ka exam hakikat ar sngi namar ki post ki dona du khat ar teli te ka exam ru kin sa penlong ha ki khat ar sngi. Te tongin ya pej hang ne ka post viewing demonstrator kan salong ka live ho Tarik benai bakat we arjar arpsau fishery demonstrator ar Tarik benai bakat ar arjar arpsau operator lai Tarik benai bakat ar arjar arpsau mechanic grade 1 sau Tarik benai bakat ar arjar arpsau projectionist san Tarik benai bakat ar arjar arpsau revenue enforcement checker Riu Tarik benai bakat ar arjar arpsau statistical investigator Nyau Tarik benai bakat ar arjar arpsau gram civica Khandai Tarik benai bakat ar arjar arpsau lower division assistant Chpau Tarik benai bakat ar arjar arpsau grade 4 Khatsau Tarik benai bakat ar arjar arpsau gram seva Khat Riu Tarik benai bakat ar arjar arpsau typist Khat Nyau Tarik benai bakat ar arjar arpsau te ha kapor ba phi lai thok exam phi de ban check bha ya kino ki post ki ba phi apply ba sa lai tho ya ka exam ha kata katarik ba labu hang ne khublai shibun